Mu misozi ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari agace kitwa Rubaya. Aha ni hamwe mu hantu hakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ya coltan. Amabuye avamo tantalum ikoreshwa mu gukora telefone, mudasobwa, indege n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Rubaya ifatwa nk'imwe mu nkomoko zikomeye za coltan ku isi, ndetse bamwe bavuga ko itanga hafi 15% bya coltan ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Uyu mutungo kamere watumisha aka gace kagira agaciro gakomeye cyane mu bukungu no muri politike. Ariko nubwo ubutaka bwa Rubaya bukungahaye, abaturage benshi baho babaye mu bukene bukabije. Abacukuzi b'amabuye bakora amasaha menshi mu birombe byubatswe mu buryo bworoshye kandi butekanye nabi. Bamwe bakinjiza amafaranga make cyane ku munsi. Mu myaka yashize Rubaya yabaye isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe itwaje intwaro. Mu 2024 umutwe wa M23 wafashe igenzura ry'iki gice. Ibintu byakajije impaka ku ikoreshwa ry'umutungo kamere mu gutera inkunga ibikorwa by'intambara. Abasesenguzi bavuga ko amafaranga ava muri coltan yo muri Rubaya ashobora gukoreshwa mu gutera inkunga ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Mu gihe amabuye acukurwa anyuzwa mu nzira zitandukanye kugeza ageze ku masoko mpuzamahanga. Ikindi kibazo gikomeye ni impanuka zigaragara mu birombe. Mu mwaka wa 2026 habaye inkangu n'isenyuka ry'ibirombe byahitanye abantu amagana. Bikaba byaratewe n'imvura nyinshi ndetse n'uburyo bwo gucukura budafite umutekano uhagije. Uyu munsi Rubaya ni kimwe mu bimenyetso byerekana uburyo umutungo kamere ushobora kuba umugisha cyangwa umuvumo. Mu gihe isi ikeneye coltan kugira ngo ikore ikoranabuhanga rigezweho, abaturage bo muri Rubaya bo bakomeje guhangana n'ubukene, umutekano muke n'ingaruka z'intambara. Muri Rubaya munsi y'ubutaka harimo umutungo ukomeye ushobora guhindura ubuzima bw'igihugu. Ariko kugeza ubu uwo mutungo uracyakurura intambara n'amarira kuruta amajyambere. Ese ejo hazaza Rubaya izaba ikimenyetso cy'amahoro cyangwa izakomeza kuba isoko ry'amakimbirane? Nimwafasha kwanditsa ibintu nk'ibisanzwe. Imana ikomeze bandindire. Uzazenguruka henshi ku isi, uzagira n'atagerwa ushaka kuzamuka, ariko ntibizakunda. Kugana Safe Made nicyo gisubizo, akagufasha kwamaza ibikorwa byawe. Ushaka kuzamuka, va mu mandazi, twandikire kuri WhatsApp cyo kitarabira tugufashe. Urazamuka mu minota mikeya, mu minsi mike nawe urabugeze ku ntera y'abandi. Ikaze.